Nelly video call silam ke kangai kan mi panjang. Jong sini lang tek putih lang tek tipe lang itu no. Ni komen section nong laposon nang changun jo tiri. Kardo. Ne pan ke nang kon film ante kang sampen ke jo. Nang pan le long ta jo. Film dialog hu ka prek mat hari de. Ne labang so film long isi alam ki pudundo. Labang so film means Parlin Parlo. This movie is inspired from Hera Pheri. Hera Pheri sponsor ke kalilang Hera Pheri hinimia film lang matalo. Inspired tot kali a story masih copy dunde. Amasi masap so design tu chong. Lason si screenplay, dialogue, direction but concept is same. Konat sila bang so lam arjan Hera Pheri pen kaching let ma. I'll explain you. Lapenan parne kupia kam se kedola. Keching si bang itu lantan labang ke story. Story concept is same as Hera Pheri and Phir Hera Pheri. Gautam Terang is Syam here, Bijoy Lekhe is Akshay Kumar here, and Prem Terang is Babu Rao Ganpad Rao Apte. Hera Pheri long kadu kowe pen kacalak muchot talake Akshay Kumar. Lapen Parlin Parlo long bangke Bijoy Lekhe. Hera Pheri long Hema Mallick bangke Babu Rao. But a little change here. Ladak Hema Mallick bangke Larpa. Hera Pheri long Hema Mallick bangke Babu Rao. But hula Hera Pheri long a character Devi Prasad apana bangkela dak Hema Mallick pencong that here sar at master. But actually he is not a master. He is an ex-military man like Devi Prasad in the movie Hera Pheri. Lasi sar at a character bangke same as on the Hera Pheri. Hera Pheri long a Devi Prasad bangta ex-military man lo ladak bangta ex-military man lo. Hera Pheri long a actress bangke Anuradha. Ladak bangke Kiran Ingtipi. Jong sang tu labang so Parlin Parlo alam macam lang elu putang te Kiran Ingtipi a karakter amen koson la. Than kum komen la. Hera Pheri long isia sendo Akshay Kumar ke Babu Rao la pen Syam a hormu jorpi dam la. Pula so tangka pen si Babu Rao aphan hor ke wanpi Syam aphan ta ke cho hormu ke wanpi. Lasi ladak Parlin Parlo long ta dulu la pusona sen. Bijoy Lekhe bang ajir potum ke so po amen pen bang long tangka ka cho hang do mate ka churung do. Hula suat tangka pensi ajir potum han parti ki pi la pen Babu Rao mate prem te ranga phanta arnam lo kapache badam toy. The director here is very chalak. Oh, Bijoy Lekhe body. Lasi alang ke pacu paidam thaba tangka pensi ajir potum han pacu prui badu ciplung nangare. Oh, I forgot one thing. Hera Pheri long Babu Rao arnam ardom pik. Ladak Parlin Parlo long ta prem te ranga bang arnam ardom pik. Hera Pheri long kaita Syam bang Mary Anuradha puning je beatiti. Ladak Parlin Parlo long ta la bang yo. Tom bang Malin phan amen envertiti. Kopia pot si Tom jiti terang bang Malin amen envertiti ma labang yang tum labang so video long nangam delo. Apya description long link dolo. Phir Hera Pheri long bang ke halabang so aku kurku arlo ke do aser atilu phansi kachi thilo. Ladak bang ta la puson lo. Halabang so aser atilu balara bang ke da isia file pinchong de. Phir Hera Pheri long hala hira atilu ke dingun au so bang non thepeglo. Lapuana ke thelo da karbi film industry long nang neroka fit ke Kiran Ingtipi che mande. Cross wealthy mo group tumbang labang so file nang vegji la potsi actor tuma phan 5 crores atangka tame offer lo. Mate offer nang koglo. Lahai hui bang ke climax salam lo de. Lasi labang so Parlin Parlo po lamajan Hera Pheri Phir Hera Pheri pen kaching bara sendo piglang. Lasi nang ta chini blutang te tapuson paklang tha. A film men mang kini na suggest lo. Phir Hera Pheri lo pen Hera Pheri. Hera Pheri long Babu Rao ta climax a sen hu chosma kachiri dun lok. Ladak bang ta prem terang bang climax a hu chosma kachiri konalo. Ne ethelam Parlin Parlo alam arjan phan puduning to. Labang so alam arjan long lun ki pipe det sita chok. A film nang ki thi. A film ki thia long na jong si lun pidun tu chat lutang te a story bang ka to dead lo. Pinya video ke lapuan med lo. Maku pinya kang nek han ming than di kanang lang ma. Hai, chok de than the lo.